biyag ti tao. Ay na, Manang Loida, nasaya't mata nagbakasyon kaan. Kailiw da kan kahit. Kimutong ka Ay na, kasano ajak kumutong ka narikat ti trabaho ijay abroad. Ken kanayon ti puyat. Ken agday-dayetak. Taadun ti maiparit amakan kanyak. Sana bali akimutong ka, tado umutan ti kwartam. Adu pa yan ti sanikwam. Bunga tinagbambanugak ijay abroad ti adu atawen. Kung nga rod, Manang, nagagat ka nga main. Di mo pa'y nasangon tinakiasawa, gapu iti katatrabahom. Wen nga rod. Ay mo kiladay ta. Urag bakbakit ka na balasa nga tadda kami mo kakabsat mo. Ken adda dagiti kakaanakam. Di da ka baybayan, Manang. Ay, saan pa'y muki di anala daw ti amin, Fred? Anyat kahit mo asawad. Mabalin pa'y makiasawa at no kayat ko. Ay, sanan. Mangalala kalay ti sakit ti ulom. Apay ti kunam, ada pa'y mang seryoso itikaskan ka nga adan edad na. Awanon. Iso asanan. Ta sigurado ati sanikwam lang ti kaya tendakan ka, Manang. Awan ti mang seryoso kun ka. Ay na, thank you kadagiti pasalubong mo kada kami, Manang Loida. Ay na, nagustuhan nila kay ko ti sapatos na. Ganure dagiti kakanakam. Nakayatan da dagiti intad mo kadakwada, Manang. Ay, awan anyaman na, Remy. Akat, kumustan ti panagadal dagiti anak mo? Ay nak, mayat Kanayon ko nga ron nga ibaga saya atin datag eskwela. Tadda ka pa'y amang tulong kadakwada. Di mo nakagraduaran tay inauna nga anak mo. Ay, uwan, Manang. Adan trabaho na. Nasaya at nga ron no kasta. Tangay adan trabaho na. Ay, kay supay latimang tulong kadagiti kakabsat na atan Diya ko nagsubli diya abroad. Bumakita kon, nabannog ako nga trabaho. Ang ginanaak mo ten. Ay, kwa. Basit mo nga minti sweldo diya ka anak ka, Manang. Sana bali. Tadamat tayo dua abay kirim. Kan tayo minimart mo. At dapat tayo pwestom itinatnatang kan pruta si Jesentro. Matulungan pa mo siguro dagiti kakaanak ka, ma? Amo mata marigrigat kami laang, Manang. Makipurpurdiya kami laang. Naimbaglakan ka at agsuswerte ka. Nalukay asumang bay ti kwartakan ka. Naamo ti kwartakan ka, Manang. Ay, sana pa nagimot. Ading ko di kay kumamangnam na malatan iti maitid ko kada kayo. Tanay, masapul met. Ayor nungak ti panagbakit ko. Nang nangrunakat ni awan asawa ken anak ko. Sana problema day tamanang. At dadag iti kakaanak ka mamang taripaton tuken ka inton bumakit ka. Saan da ka matabaybayan? Kanayon ko nga ibaga day ta kadakwada. Remy? Isa pang asim ka di amanang ko. Di ka umamang tultulong kada kami. Nang runa da kiti kakaanak kam. Umayak man, Manang. Sumrik ka, Fred. Ay, nagyan manak-manak Ay na. Umay ka. Agbayad nga minaliti tuition pidi ka anak kam. Kinay, si Kamila namnamaan miya makatulong kada kami. Sa nabalay ta, umadanin ti panaggraduar na. Pasensya ka na, tanay. Awan makukwarta mi ngamin, Manang. Awan pakipurdiyaan. Awan pakipurdiyaan wenno masadot kang agtrabaho, Fred. Sanaga po, tanagagad asawam ngagtrabaho ket sumadot kameten. Apay, di ka maasya ni jay asawam. Nagkutong, gapo iti katratrabaho na. Ken sanaga po, tasyak timang tultulong iti anak mo nga agadal ket ipanamnama mo't aminin kanyak, Fred. Nangruna ket dya ko nagsubli jay abroad, Fred. Agfurguda kon. Tasi kaswekon dagiti business ko dito ano sa mo, Manang? Taumadanin ti pa nagturpos dya ka anakam. Ay, sana ka na imot. Amom day ta, Fred. Ngam narigat mo't ano ka na yun namang namnama ka kanyak. Agtrabaho ka? Di ka agpatay-patay ading ko.
Kasi ka ti lalaki. Sika kumati ad-adda nga agtrabaho. Ah, Saan kat? Ani bakit mo? no kasta, saan pa nga amo dagiti kakabsat mo ti maipapan ka data? Saan pa'y Eric? Ang may bagak tumatlaan. Kasano no, di da kaya't makinobyo ka. Sapay adayong ubi nga kamsi ka. Kaya't dak nga taaparakan ka. Saan nga isuda ti agdesisyon para iti dayta? Siyak, Eric. Iso adi ka madanagan. Siyak ti makaammo ka dagiti kakabsat ko. Awan pakibiyangan da kanyak. Tabiyag ko dayto eh. Dinagaskan manong Fred, tagkuyog ta na mapanidjibalay ni Manang Loida. Rumwara ko man, nga madakamutan. Ay kaya mapantangarudan. Anya nga tatibaga ni Manang, apay papayaban na ta. Apay di na imbagakan kaya. Ada ka no yung amuna ka data. Ni, awa mo yung bagbagana. Asino ka nungay Manong? Daka mo, di na imbaga. Iso mapantan. Tapno makita tati ibagbaga na atao. Nasaya at tada kayon, Fred, Remy. Inayaban kayo. Takayat ko ayam amo ni Eric Anobio. Ah, Ha? naimbag nga orasyo, Manang. Manong. Eh, nobyo. Apay, adaya nobyo Manang. Ni Eric nga rod. Nabayagan nga agayan ayat kami. Nasurukan ang makatawan. Ket sapay ko maawat yun ni Eric nga agbalin abayaw yo. Plano mi nga minon tig kalaysa. Anya, ay Manang. Di ka agdardara sudos ang makiasawa. Tanay, adayo nga ubing to inubyom. Masiguradong marod, adi na kan tulukwan. Nasingpot ni Eric, Fred. Di nan tumaaramid ti kasta kanyak. Mabalin akasarita da ka, asaan ang nakasango to inubyo, Manang? At dala ibagamikan ka. Manang Loida, saan na masapol ang makiasawa ka tabakit kan? Dandani ka nagsenyor. Wenmat ngamin Manang. Amang ano agladingit kan tulaang. Ta sigurado nga isukat na katinubyom. Tani, adayo nga ubing ngamsi kaday dya lalaki. Nuararigan kasla anak mon. Ay, di yu kumamot pagpanunutan iti dakes tinubyok, Remy. Tanasimput ni Eric. Di yu kumamot kidngan ti tao, di yu mut unay am-am mo ti ugali na. Ay ayaten nak tinubyo. Tilasan ni ko ang tikinayat da dya lalaki kun ka, Manang. Imposible nga agayat dayjay itikasken ka. Ay. Sinamkit din, Manang, tanasa papay. No di yu kayat ni Eric para kanyak ay katsan laeng. Ngam di da kumamot lapdan iti kayat kong aramiden. Ay ayatek ni Eric. Ay ayatan nakmet. Agin inayat kami. Kat awan makalapad kada kami iti anyaman na plano mi. Napatag ka kada kami Manang. Iso ang mabalin. Di mi kaya tamay sagmak ka. Awan ti pakaisagmakak. Tanasingput tinobyok. Ken maysa no talaga mutlaan na patagak kada kayo. Suportaran dak iti pakaragsaka. Saan kit di akasta? Siyak, ti masaksaktan iti kastangar aramiden nyo. Kasano nga ro din, Loida? Amangan no sana matungpal ti plano ta pa nagkalaysa. Sandak mat akayat dagiti kakabsat mo. Saan nga isudat at balin alapad iti panaginayat wenno panagasawa ta, Eric. Awan karbenganda amang lapad ka data. Loida. Agkasar talat ta. Kat no di da dumaray iti kasarta ay makamuda. Basta aramidon ta ti rumbang para iti pagsayaatan ta. Planuan ti panagkalaysa ta. Agyaman ang itinalaos sa panang ipatag mo kanyak, Loida. Ay ayatan ka. Nakarkaro pa'y kanyak, Eric. Sapay kuma. Tadi kan tumaapektaran iti anyaman namang mangig mo. Nairuam akong, Loida. Adon tinang nangag kuma ipapan iti relasyon ta. Ado pa'y dagiti mangupupay kanyak, ah. Apay kano asikapay lati nayat ko. Ket kaslananang ka kanon. Ay, uresyak. Upayan dakdag iti kakabsat ko. Ngem, palpalabasik latan iti may sa alapayag ko ti anyaman na manggag ko. Ngamin, talaga nga ay ayatan ka. Uhen,
Di tayo kan kanot yung anyaman nga ibagati tattao. Tinapatag. Agin inayat tadwa. No kasta, desidido kan ang mga sawa, Manong. Wala din ko. Pagsasaritaan tayo, kasarmi ka ni Loida. Tapno makapagkasar kami. Kit agden na kami muten. Ay katala makamu ka nga rod. Tano siyak, saan nakakontray tiyan yaman na planom? Suportaran ka kidi. Agyaman nakadin ko. Ibagak to ko ni Uncle Julio. Taiso ti kadwa ta adumanon. Naimbag no kayat na. Kat di nan samot kayat ni Nana Loida para kan ka. Awan mo't sa bali ako yugon ta. Isulang mo't ti ulitag ta dito eh. Tanasa apat akat nga rod ana ulila. Sa bagay matkit di Ay na, masapol pa'y dumanon-danon tayo aya. Hindi kay pailagdan na. Ano lamin dito danon-danon ire. Tapno agbalin aligal ti panagden nami Uncle. Wapay nga mina, dahil pa'y laloy dati na piling nga sawaan. Nagano di tama balasang. Kasano nga ro na may payan na kahit anak ni Loida ngay. At kaslasan matan nga binulan. Ada plano mi amangampon kamin to iti agbalin nga anak mi Uncle. Sa bali lang tatayag taon kan ka. Basta dumanon tayo Uncle. Ibagayo, no di da kami kayat ako yugan. Tagsapulak iti sa bali ako yugan mi. Malala, kuyugan kayon. Uray mapilpilitan na klaim. Kuyugan kayo lata. Manong Fred, pagsasaritaan da ka nun ti kalay sa daman ng Loida kan Genobio na intun bigat. Mapan ka? Jakab mo, Rime. Uray siyak, agal alanganan nak. Madingamin tiriknak. Ay, kanya nga tatimpak pakanday di alalaki iti kabsat taya. Ay, jakam mo Nukaan abimakit ni Manang isumot ti panangasawanan. Huwag ron. Amok tumot la dya sa nikwala ni Manang Loida ti kinayat day jay alalaki kenkwana. Lakit di Imposible ngay ayatan na ti kabsat ta. Jakpat dyan day tamanong. Uray asino saan amamati iti dayta. Nagbakbakat iti abroad. Sa itata nakapundar iti sa nikwana. Sa bale ti agnomar. Ay, wan nga rod amanong. Imbes na kakapsat na tagnomar ka dagijay. Saan? Panakirelasyon mo tun. Manang gundaway kidi day jay lalaki Imbis adate ti mairanod iti kwarta ti kabsat ta. Angam saan? Tama ising-singit na dya lalaki. Nagswerte mutan ngay. Apay, sigurado ka ati kabsat mi, ti kayat mong asawan si ka Eric. Uwan Manong, ay ayatak ni Loida. Saan lang ata atay sa nikwa ti kabsat ko ti kinayat mo? Di mi nga minpatyan nga iti kasta nga edad mo. Ket ag gusto ka iti adayo anatataengan nga musika. Nakasaganak amang ipanagnak iti nalaos a panagayat ko iti kabsat yo Manong. Awan kinapudno ti pampanunutan nyo. Kata. Uwan Manong, ay ayatak ni Loida. Ket saan nga umdas atubang ti age gap mi. Ibagak ti agpaisogon ka Di ka ko mamasaksakitan Eric. Ngam da ito itagpaiso. Saan mi akayat ti kadat nobyo ti kabsat may? Nangruna. Ket kasken ka ti kinaubing ti napili na apakirelasyonan. Dinto nga talumdang ti kabsat mi iti denam. Di munto nga ta pagsangitan ni Manang ko. Saan to Apulos Manong? Jak kabaylan nga aramidan ti kastaken ko Ngamin ay ayatek unay. Di mo man sang kaulit nga ibagaday ta. Nauray asino, awan mamate. Imposible day ta nga ibagbagam. Ay ayatem ti kwartaken sa nikwana isut amok. Saan apun na day ta Manong? Pudno, di ka managindidi. Iso ano syakti si ka? Sinamon ti kapsat may. Tasaan da ka amaawat a para ken kuana. Agyaman ak.
Nalpasan ti kasarta, Eric. Uwan nga rod. Ngam, apay nga yung agsakit kamot ng Lloyd ha. Ay, wan nga ron. Ang ambanog ko la siguro da ito eh. Alang nga rod. Agi na nakapailaan. Kasapulam siguro tinaan-anay nga ina na. Siyak pailaan ti makaan mo kadagiti negosyo ta. Ala, ano sampay lang nga ron nga asikasun, Eric. Ay, pasensya kan. Awan ti rumbang nga ikidamam iti pasensya, Lloyd ha. Ngamin, agasawatan. Agtinulong ta iti rigat kang ginawa. Manang Lloyd kasanungay, agbayad manan iti tuition di ka anakam. Fred, saan ko napagrebengan ti kasapulan dagiti anak mo? Gaputan na kay asawa kan, kasta? Ay una yan. Gapu iti dayja lalaki, nagbalin kan nga imot. Sana kasta, siyempre. Sana ko nabalasang ading ko. Kan bumakit akon. Kan awan ako ni Jay abroad. Mabalin ka di. Si kamot tunta, diskitar iti para kadagiti anak mo, ading ko. Awan nga rod mastre kan at trabaho manang. Naimbagkan ka taado ti pagtaudan ti kwartam, taado mo ti business mo. Bastawan pa lang maitid ko king ka. Tani, adda naggastusan mi. Kan kastoy masakitak. Iso pasensya kan, Fred. No kasta. Pati sika? Saan nga inik ka ni Manang iti kwarta, Manong? Saan nga rod? Iso maditirik na. Manipod na kay asawa. Nagbalinan nga imot. Ay, kinunampay. Kimirmut-mutan. Siguro sugsugsugan di asawa na. Kasta nga rod ti atap ko. Iso ariribok iti pamilya tayo dayjay nga Eric. Manipod dimtang. Imadayon tirik na ti kabsat ta kadata. Ay, wan nga rod Angam, masakit samot ni Manang. Uwan nga rod. Ay, amangan mo't no saanan nga agbayag dayjay Manong. Tay di pa'y laday di abroad nga agsaksakit kat. Jakab mau. Jak tinamagan no nagpa-check up unoan niya. Napukaw nga minin ti ganas ko. Amangan no dandanin ti apit ni Manang Lloyda, Manong. Asin nunto nga iti mang tawid iti mapanawan na asanikwa. Alangan na di asawa na. Naglalaingan na ngay. Kapilitan ata nagkasardamot, Manong. Ay uray pay. Sana mabalain. Anyat mariknam ay manang. Ken anyat ko na ti doktor. Ay na, adumot ti timpura sakit ko, Fred. Ay, jak ngamin nagpa-check up ijay abroad. Ay sus. Komplikasyon nga ro na. Ay, huwag nga rod. Jak samot agpaot dito'y lubungan. Ala, tada kami ngagkabsat ti mga sikaso kun kamanang. Di na kabaybayan. Nasaya tadakan, Eric. Di kan sumbrek dito'y balay ti kabsat ko. Tainruar ko amin na nagargarit mo. Ha? Apa yan nga, Manong? Da kami ti mga sikaso kun ni Manang Lloyda. Agawid kan, tadakdakkel ti karbengan mi kun kuana. Anya? Alan, ingkan. Pumanaw kan. Pangaasin, tadi mo istresin ti kabsat may. At addang agsakit no makita na asaan tayo nga kikinaawatan. Isu apumano ka pailaang. Ket di mon pakibiyangan dagiti negosyo ti kabsat may. Da kaminton ti makaamaw. Naikarga akong nagiti kagawaak diti tricycle, Manong. Ala, mapantang arudan. Ay, wen, nagpakada ka iti asawam. Nga ijay paila balay ti kabsat at ipagyanam. Wen, Manong. Itang arudan. Tapno saanan nga agsublit ay ijay nga Eric iti balay ni Manang. Datati agdagan ijay. Tapno datanto ti agnumar iti mapanawan ti kabsat ta. Tanay, marikrik na. Kat saanan nga agpaot di kabsat ta. Tanakapsutan. Ay na, Barok, di mo unay partakan tagpataray. Di tayo magdardaras kat. Unmat nga min barok. Inayadam ti agpataray. Kan di ka agubertik ata delikadaw. Ay sus, andadra ka, masabot tayo! Apay gaya pinanawan dagmatan, Fred Rayme.
Siyak ti umo na abatay. Himjak ninamnama akas ti pagbadagan niyo, kakabsat ko. Hindi ka unay at ladingit, Loida. Taamangan na makapadakas kan katikas ta. Awanan dagiti kakabsat ko, Eric. Pinanawan na ko. Talaga kasta. Awan ti makaibaga ng pagpatinggan ti biyag tayo. Taamin tayo kat matay. Awan matkit di ang naman yan. Nakalaat mo ti ipupusay dan. Imbati na kon akabsat na. Agyam anak, naimbagan kamit langin, Loida. Bakit? Wan nga ron. Napigsaak manan, Eric. Kat agyamanaken ka. Ngamin, naanos ka ang mga asikaso ta kanyak. Nang runa no adda marikrik na. Pagrabangak day takas asawa. Uray ado ti mangibagbaga asaan ta nga agbagay. Ipakita klata no kasano ti kinapatid mo kanyak. Patpatgan ka. Kat agtali na ti kinapudlok kan ka. Agyaman na, Eric. Talaga apinaniknakam ti kinapudno ti panagayat mo. Kat ikararag ko iti Diyos. Asapay la kuma, tagpaut pa'y ti panagbiag ko. Tapno makadan nakapay iti mabayag. Ay ayatan ka, Eric. Ay ayatan ka mo't unay-unay, Loida. Biyag ti tao. No kasta, talaga baknang dyan na bingwit mo, Bogi? Wendan ver, dakkel ti balay da. Ado ti lugan da, kan ado ti negosyo da. Wow, mayat nga rod no kasta. Sige, lalay nga mga rod ha. Tapno makaornong ta. Ang aramidag ti kastoy, gapoy tinalao sa panagayat ko kan ka Denver. Agyamanak, kat ikarit nga ayatan ka kalayo. Basta ipaay mo mat amin nakidawagkan ka, ha? Wan Denver, di kan to plus pa ayan, itanyaman nakitaw mo kanyak. Nga uray anyat mapaspasamag. Okay. Bye, sweetheart. Iha, asino ti kinasaritam ti cellphone mo? Di ka di ibagbaga manobyom, anaam-am mo ti social media. Wen, mama? Dan, kita mantaladawan na iha. Mabitaang mama. Oh, ato'y mano? Gwapo san ka di, mama? Wen, gwapo. Nagkinis ti kudin na agam. Apaya kaslan naka-lipstick mat. Talaga a red lips to'y boyfriend ko, mama. Nagtangos ti agong na. Uwan nga rod, kan nakapudpo daw. Uwan no, dadara na foreigner. Jaklam mo, mama. Nakita kayo ni ti personal? Ang mga no itiladawan lang mata na po daw, iha. Nagkita kamin, mama. Kat talaga na po daw. Natataer pa iti personal ngam itiladawan. Kastaya. Alakit, enjoy ti kaadat nobyo, miha. Bastagan anad kalaeng. Amumat ti dakes kan nasayaat. Iswa di kag dardarasudos. Amamwam pa yan na imbag tinobyong. Di ka basta agtalakad agos. Wen, mama? Manya trabaho na? Kwa. Construction worker, mama. Anya? Uray sana baknang ni Bogart, mama. Ay, ayatak lata. Uray anya pa iti kasasaad na itibiyag. Ayatak tulat ta. Iso lang amin tinakarik na iti kastoy. Napadas kun tinakinobyo iti pada tayo abak ng sana nagbaligi, mama.
Sige, makamu ka iha. Desisyon mo dayta. Ang palagipan kalata. Iha, di ka unay agtaltalag. Nang runa no nabit kayo pa yan nagamam mo. Tanarigat ti mailauan anak ko. Wen mama, katagyaman na kiti pang magpagayo. Hello, Mercy, honey. Mabalinta ka titag kita. Oh, sure, Bogart. Kano? Kita ko man. No, adawayam ha. Ada kami dito'y plaza ita. Sige. Sa di no ti pagkitaan ta. Agrupo ato kadagusin. Sika, no, ada mong amayat apagkitaan da. Sige. Intamangan iti restaurant. Tamangan ta kabayatan ti panagin inistoryata. Sige nga, Rod. Pagyaman na ka. Bye, honey. Denver, umay ka no dito'y plaza. Kat, kasano nga Rod? Agsinatapay lang nga Rod dito ha? Agkita tanto manan, no nalpas kayo na nagsarita. Lalay nga ha? Sige, mapanaon. Agda problema ka, Mercy, honey. Anya day tahani. Masakit nga ninanang ko. Kat masapol ang may pa-check up. Ngam, awan kwartami apagpadoktor na. Anya? Apay. Anya't sakit na. Ado, honey, agduduma. Ada sakit na iti puso, gan ada bukol ti dalom na. Anya? Apay. Manuti ka sa pulan na. Diyak nga rodam mo. Sapay nagnina ti check up. Ta i-private ko kuma. Mabanog namin nga agpilay ti public. Ngam umda siguro ti 10,000 pesos. Sige. Tamang tedak iti pagpa-check up ni nanang mo, honey. Ha? Mababay na ko na yan kan kahani. Kanain ako matangik ka ni ti kwarta. Ngam siya. Awan pa'y mait-itad ko ken ka. Nakurapay ak lang amin, honey. Sana problema kanyak dayta, Bogart, honey. Basta para kay ka, kan para iti pamilyam. Nakasagana ak amang ipaay. Agyaman ak, Mercy. Iso nga inayat ka iti husto. Kapo iti day tagalag mo. Nakasingsingpot ka unay ang nobya. Ayatan ka, Mercy. Ayatan ka mo, Bogart. Wow! Kwarta man na dagos. Bogi! Katuan teka no? Nudyak mapagkandi kayat mo. Sinaanak mo to dagos. Unay ka na ya. May love, Bogi. Saan ka diyak tila isid-sidir mo? Love na love ka. Tandaan am dayta. Mas love na love ka, Denver. Diyak ka ba ulan, ti may sinakan ka. Isang pang asim. Di na kumamot sinsinaan. Aramida, kin ipaay ko amin apagayatam. Di ka matatagan. Di ka natusinaan. Tanatulnog ka niya. Malaksid no nasukir ka. Di ka tusukiran ng pulos, Denver. Promise. Agbali na ka natulnog ken kay tagnanayon. Aramid ag amin na pagayatam, Denver. Manong, delikado ter aramidam. Kasanon numamuan ni Manang Mercy ti maipapanitikin na taom. Ay na, di nang tumaamuan dayta. Basta di mo ibagbaga. Ken maysa, adayo ti ayan ni Mercy dito'y lugar tayo. Ay, siyak ti makonkonsensya ti kastangar aramidam, Manong. Kaasimat ni Manang Mercy. Sapay nagsingpet. Katluklukwam lagayam. Sinaam nga minan day dya, Denver. Di na kontra-kontraan si Kaaysa. Taamang nga noan niya ti maaramid ko ken ka. Ha? Amumot ngay ayat taglaunin ni Denver. Ngumapay ang kastaka. No talaga mutlaan na patega ken ka akabsat mo. Suportaram amin ang pagragsaka. Nga uri maditer aramidam, Manong. Basta aramidok ti amin na pamuspusan. Tapno agtultuloy ti relasyon mi kina Denver. Ni Manang Mercy ti pakasyak, Manong. Kukwarta am laeng kapoy ti day dya lalaki. Basta gulimot ka. Padasam tagidanon ka ni Mercy. Tadagas ka kanya. Nasay-saya at lang aglinipatan nga kabsan no traiduran na Aiza.
Kasapulak ti kwarta, Bogi. At dagatanga. Ha? Sapay basit ti customer ko itay? Basit ti kita, Denver. Kat, agdiskital ka. Nalaing ka ba't agdiskital saan? Ah, o sige. Tama pa na kidya lugar da Mercy. Kasta! Dayta ka, tingay ka tuyang ka. May salasaw. Aksyon na madagos. Amumat ngay etan ka, Denver. Di ka mabalin apaayin. Agyaman Bogi. Basta di isuksukat, ah. Well, promise. 10,000 man ang tika sa pulag, Bogi. Ngano malayo nam. May mayat manang. Apay nga ita ka lang, may. Or-orayin da ka idi na minsan nga aldaw nga maawan ka. Kanayo na jak makontak ti cellphone mo. Pasensya ka, Mercy. Busy ako iti napalpalabas nga daw. Ken agparigat ngamin ti signal iyayan mi. Ay, kasta ka di. Busy ka kadagiti tarakan mo ababoy. Ah? Uwan nga ron. Naibos pa yun ti kananda. Awan maigatangan. Ala. Ay, wen, kumusta kaya man ti inam? Naipa-doktor mo? Uwan, Mercy. Kat nagaduman ti agas na. Kurang jinted mo. Tanagnina mo ti agas na. Ay. Nagado ti paggastusan, Mercy. Agas ni nanang ko. Kanan dagiti tarakin ko baboy. Kan awan pa'y masidsidan. Awan man gayang bagasmin. Ala. Bayam. Tamang tedak to iti kwartam. Tapnusan kan nga agaburido. Agyaman ang Mercy. Talaga naggastak. Takaskan ka tinagbalin ang ubyak. Mabitang nga rod. Taagpaluto ak iti naima sa masida apang rabyan tayo. Kuha, Mercy. Agbiyak matila ko man madamdama. Tawan ka doon ni nanang ko ijibalay. Anya? Ala, kunak man noon ka. Pasensya ka na talaga, Mercy. Madanagan na kami noon ka doon ti inak. Amumad nga darikrik na anak. Malala. Kastoy laangan. Duata nga agawid ijabalayo. Usaran tan tilugan ko. Tapno maamamok matiinam. Kan makitak ti lugar yo. Ay, kuha. Saan pa'y lang ita? Tanarigat ti kalsada ijayan mi. Adda mapag na. Sana makadanon ti lugan. Anya? Nasurok a 2 oras ti mapag na. Kan awan pa'y pangibat tiyan ta iti lugan mo. Amangan mo takawan da. Adayo ti mapag na, Mercy. Kasta karigat ti kalsada ijay lugar yo, Bogart. Wan, bambantay ngamin iti lugar mi. Motor lang ti makadanon iti balay mi. Man-manumot ti motor ijay. Ay, sayang. Kunak no makapasyara kun ijay lugar yo. Inton makalsada ti dalan mi. Tauray kanayon ti papan mo ijay, ha? Akit kasano nga rod? No agawid ka ita, marabyan ka Sapay ko nam, adayo ti mapagna. Sana bali Gumatahak to ni ti flashlight. Ala, sa paem tulangan ti agawid no bigat. Ay, sana mabalinhani. Awan ka doon ni nanang ko. Sige nga rod. Agmerienda ka pa Sakan to agawid. Sige. Tagpa isagana at iti merienda. Manong, imawag da tatang kananang. Abang imawag da. Kwarta man ti bagbagadan. Agpa-check up ka no ni nanang. Takimaro ti rikrik na iti tiyan na. Kan kimaro ti gagatel ti bagbagina. Di da ngamin aywanan ti bagida man. Sano agsakit da? Da tao tinamlamaan da. Nabayagan na di mo pinawitan da nanang, Manong. Manipod dimteng da dya Denver itipyag mo. Nagbalin kan akirmat. Ha? Tulungan na kumamat Tabasit lang matisweldo kiti pagtrab-trabahwak ka sales girl. Kaasimot na kiti dadakkel ta. Awan kwarta ka isa. Pangikik ka iti masapsapulam iji parlor na pagtrab-trabahwam. Ni kadilatan Denver ti subsuportaram. Di mon malagip apurwakan dagiti dadakkel ta. Hoy, Aisa. San man ang tila ibagbagam? Awan bibiyang mo no sa dino ti pangusarak iti kwarta tapagbampanuka day jay. Manong, Manlakibiyang kalaunay. No kasta ka matlaeng pumanaw kan diti dagus ko.
Sumambol ka niti sa bali apagabangam. Basit ti sweldok manong. Saan nga umda sa pagabang ko? Kan igatang ko iti kanak. Nokas tanga ron, di kag pakalaing ay sa. Di nakpakibiyangan ni tar aramidak. Tabiyag ko daytoy. Nawatam? Bongi, umutang kay ti kwarta kin na Mercy. Tapagpuunan tayo ti negosyo. Ha? Anya ko mga negosyo? Agi patakder tayo ti minimart, ijay lugar mi. Napigsat ti kastay siya. Tado ti tao. Kan igid ti kalsada ti balay mi. Anya? Tapno at damit makuna pagsapulan ta. Narigat put no kanayong agdaw-dawat ta kini Mercy. Manungay ti utangit. Oray, 200k pa lang. Tanayunam tumanen no agkurang. Nagdakilagatan, Denver. Oray, at utang mat. Oray, bayadan tanto mat lang. No dan kita ti minimart. Kan mabalinta ti agipatak dari ti pakanan ti abay na. Denver. Agpakaasi ka kini Mercy. Di bali, tabayatan tanto. Sige padasip no da maipautang na. Agka, nakabakbak lang dahi dya babae. Basta lalay nga ma. Tapno makautang ka, bogi. Nagdakalagat hadut utangan, Bogart. Apay, pamusarami ti kwarta. Pagpaopera ni nanang ko, Mercy. Agpakpakaasi ak. Kung saan ang maopera ti inak, ang mga no ipatay nanday jay. Anyat maoperakan ko na. Kidney kan dalam. Kan adapay ikatanda abukol iti tiyan na. Anya? Mercy, pang-asim ko ma. Uray inutak to bayadan kan ka. Promise. Agparinto magakit sa sangwana. Ay, sige. Tumakder ka ditan. Pautangan ka, Bogart. Agyaman ak, Mercy. Nagsaya at kaanobya. Oh! Talaga naglaing ka, Bogi. I love you. Oh, Denver, I love you too. Oh, at dito sa ribo, komisyon mo ay mutang. Ha? Kat kasano? Hugyamon tagparami di plano? Well, isumagawid ako siya lugar me. No kaya mo, sumurot ka. Ha? Agpaiso? Ikuyog na, Denver? Well, agbiyahe tayong tong bigat. Umarbangon ta. Agkita tanto yung terminal tibos, sinton parbangon. O sige, Denver, kaya't ko. Tapno, makapasyarak matan ijay lugar yo. Ay, sang! Apay ngagsangsangit ka si Mang Patmanong. Ni Denver, inururay ko dyan terminal. Gimjak na uray. Inalilaw na tawanan ba yun? In-block na pa yun ito social media. Anya? Sabi nala na ti kwarta ngayon utang me. Dakilagatatay dyan. Kasano nga ro daytan? Diyaga mo taramida kaysa. Diyaga mo ti pagsurutak kini Denver. Nabayag sa amot na di kay nagkita iti nobyong iha. Tsaka mo, mama. No ibagak ti pa nagkita mi. Nagadua rason na. Anya? Apay ngay. Ada ka di sa nyo nagkinawatan, iha? Awan mat, mama. Iso ang mas daawak no apay kasla nagbalim ni Bogart kanya. Manong, nakitam ka diti nag-viral iti social media. Ginaambo siya alugan. May sa ni Denver ka dagiti natay. Anya? Mabit lang ta ipasakan katabuyaam, Manong. Mercy, imayak. Tumayak agkid daw iti pamakawan kan ka. Ato tinagbasulak kan ka, Mercy. Ha? Anit kit mo asawan. Kan, apay nga itakala nagpakita kanya. Gampang ka, mababain ako na ikan ka, Mercy. Gapu iti inaramid ko. Inaramid mo nga?
Sakbay ang ibaga. At dapat ipudnukin ka. May papanitik kinatao ko. Ha? Sorry, no nagpampamarangakin ka pudpudno a lalaki. Ngam kinapudno na. May sak abading. Anya? Pakawanan na ko, ma. Nagbaso na ka. Inaramat ka lang para iti inayayat ko anobyo. Sorry talaga. Anya? San ka ngay ayatan? Tagbada ka lalakit pakarik na ak iti ayat. Awanan ka itibain. Nagtaltalagak iti hustugan ka. Ngam, pinangnamnaman aklagayam iti awan. Anyat klase maparswa, Bogart! Pagawanan ako, ma. Aminado ang kiti nagbasulang. At pagbababuyak, dayta. Isang imayang. Kat di na utang ko kwarta. Nakasagana ka mang bayan. Basta inutak kabayanan. Bayadam itan tinalalam akwarta kanyak, Bogart. Tanud di ka agbayad. Paibalod ka! Anya? Manong, okay ka kadilaang dito'y pagbaludan. Sa anak nga okay dito eh. Yung ano sa kwan. Tapno may kaharap tinagbasulag. Maasyanakan ka, Manong. Ngam, awan mo't maramida. Awan ang mo ka pangalaki ti kwarta pagbayad mo iti utang mo. Basol ko matlang. Nuapay ang kastoy tinagtumpalag, Aiza. Nagpaituraya kiti nalaon sa panagayat ko iti tao. Asaan mat ang mga ayat kanya. At naramid ko tinanglo ko iti pada ka tao. Kapulaang iti kinamaag ko kan ayat. Daytoy ti ibagbagakan ka iti, Manong. Di naktumot ngamin dinangag. Wala ding. Sorry ha. Mayagdam ngagkan ka iti. Pagbabawi ngam nalpasan ti amin. Isang anong saktagtalay na editi pagbalutan. Taapitag ti bunga ti aramid ko. Ading ko. Biyag ti tao. Api ka kas tatarupam sa manta. Stress ka man iti umadan nga exams tayo. Ay, wan nga rod. Diyak ngamin amo no pangalaak manan iti pagbayad ko iti matrikula tayo. Ay, mawatan ka, friend. Ipadas mo man ti mangibaga kinaantim nga kabsat day di tatang mo, Ay, kapilitan akasta Anyangay kat iso dalaang mati mabalin ko apagkamangan, friend. Ay, pasensya kan, friend, ha? Awan mo't may pabulot ko kain ka. Okay laang, maawatak mat. Padasak ti mangibaga kada antik. No, awan na talaga. Baka mabaling nga advance ka pa'y kada boss mo. Kababain ka dagiti amok. Kanayon nga ag-advansak. Mabain na kun kadakwada, friend. Auntie, mabalin ti bumulot kada kayo iti pagbayad ko iti tuition ko. Saan ngamin nga umanay dyan na urnong ko iti sweldok. Akas katulong. Tado mo tinaddo maapaggastusak. Ipapilit mo kami tag-eskwela. Kitawan lang arot ti pag-alami ti pagbayad mo. Makiasawa kan. Tabno at damang pakankin ka. San ada tao akanayon ti burburiburam. Tatata na taengan kan. Isakad mon ang agmaymay sa tika sa pulam. Pasensya kayon, uncle. Amuyo matada kayo laangan ti pamilya ka mabalin ko apag kamaangan. Nuapay mo't ngamin ngay bati na kayo ni nanang mo. So natay ti kapsat ko.
Gapo, iti sobra ala dingit na. Di ka nag-eskwela, tabaka pumada kan tumot lang iti inam abalang kantis. Auntie, saan kumamot akasta? No nyaman ti basol ti inak, saan da kumang iramraman. Kayat ko laang mati makaeskwela kan, kayat ko may saganaan ti masakbayan tayo. Oh, amang ano masikugan kamutla dago sakbay makaturpos ka. Saan kumamot akasta ti bagayo, uncle? Ikarik, agadala ka na imbag para iti masakbayan tayo. Ay na, uray di da kang panunutinan. Tada dagita anak mi asigurado amang kitan to kada kami, no da kami ti agkapsot. Awan na talaga ti maitulong mi. So ngagsardeng ka nga agiskwela, taag-focus ka laangan ngagtrabaho. Lakay, nasakitan sa ni Samantha kadagiti na isawang ta. Gusto lang bakit? Insakad tamad ti panag-eskwela na. Aging kay high school. Agyaman kid di ata inaiwanan ken pinagadal ta. Huwin nga rod lakay. Kabalan nan ti tumakdari ti bukod na kasaka. Kanjay ko nakngaruday. Baka pa'y mga sawa amasapa ket sayang lang ti gasto sa magpaadal ken kuana. Makidi Sapay kolehiyo mutin dagiti duang anak ta. Huwin bakit? Pagadalan ta dagiti anak ta. Tay sudan to ti makatulong kadata nung lakapsutan. Sa bagay lakay. Bayam ni Samantha. Uray ta nakastrik mo ta nakaskatulaw. Kaya na ang tagbiagag may maysa. Kasanong friend, pangalaam nga iti pagbayad mo iti matrikulam. Ay, tsak nga rod mo, friend. Aywan, at dati ibagbaga ni Angeli a solusyon na no kayat mo kano. Anya a solusyon da ita? Adda kano yam amunakin ka a sugar daddy. Sugar daddy? Wen, sugar daddy amang ti kwarta. Basta aramida mo ti kayat na nga ipaaramid kan ka. Ada sugar daddy na Angeli. Iso ti para bayad iti tuition fee na. Ay, jak kayat, Joey. Sumarga nga klangan nga giskwela. Nukas tamot laang. Jak kayat yagbalin akas la iti inak. Nasikugan asaan already. Iso nga imbati nak. Ma'am, mabainak ko nga mabalin ka diti ag-advance iti sweldo. Tapagbayad ko iti matrikulak. Awan nga minti mabulod ko kada antik. Okay, sige, pabuludan ka, Samantha. Kano ka sa pulam ti kwarta? Ha? Agpweso, ma'am? Ay, agyaman ako, unay. No bigat ko, ma'am. Exams mi ngamin iti sumarunong aldaw. Agmay sa atawan ka ni ti podermi. Amang bambantay kan ni mama. Ipangatom minti sweldom, tapno adaramatem iti panagadal mo. Ha? Agyaman na kititulong yu kanyak, ma'am. Saan kayong agdanag? Agawid ak amasapa no kas jamal pas ti klasik. Tapno tumulong ak iti trabaho diti balayo. Awanan yaman na, Samantha. Tila ang kidawak kat aywa naman na imbag ni mama. Kan kayat kumata makaturpus ka. Tapno makatulong ka iti pamilya. Di kay agdanag, ma'am. Diyak pulos liwayan a pagserbihan ni Ma'am Alicia. Ikarik dayta. Naimbaga talaga ti panagpuspusa dagiti among friend. Kan gaputa na singpet kan mapagtalakan ka. Iso nga imbilang da ka na kamang ti pamilyada. Wen nga rod, friend. Iso nga giskwela ka na imbag. Tapno makalpasak. Kat sapay kuma. Tama kasubadak iti kinaimbag da kanya. Kablawan ka, Samantha. Kamaw dyanan na nakalpas ka matlaangan iti panagadal mo. Agyaman ak, ma'am. Nagsayaat kayo unay kanyak. No saan nagapu kada kayo. Diyak amon na niya tinapasamak kanyak, ma'am. Mapagtalkan ka, Samantha. Agyaman kami matitianos mo amang bambantay ka ni mama. Katitata nakalpaskan.
Okay laang kada kami no agbirok ka niti sa bali at trabaho. Tapno may pakat mo ti inadal mo. Kan maragpat mo ti arapaap mo. Agyaman nak, ma'am. Nagdesisyon nak pala nga ituloy ko ti agserbi kada kayo. Nang runak at nakapsot unay ni Ma'am Alicia. Agyaman akmat no kasta ti desisyon mo, Samantha. Talaga kasapulan mi pa iti mapagtalkan amang bantay kan ni mama. Awanan ni mama, Samantha, katagyaman kami unay iti anus mo anangay aywan kan kuana. Aging iti naudi nga angas na. Awanan yaman na, ma'am. Kurang pa iti panagserbik kada kayo akas bayad ti kinaado ti tulong yung impaayo kanyak. Jack tumasubatan ti kinaimbagyo kanyak, ma'am. Samantha, awatam daytoy. Regalo manipod iti pamilyami. Ha? Anya daytoy, ma'am? Ukradam tapno makitam. Titulon samot daytoy, ma'am. Wen, titulo ti daga, Samantha. Ha? Nakapanagan kanyak? Wen, Samantha. Oh, anyan? Nagimbag kayo unay kanyak, ma'am. Agyaman ako, nay. Awanan yaman na. Imbilang nakakamang ti pamilyami. Iso nga itatawanan ni mama. Sumurot kami nga agiina ija Amerika nga ayan ti asawa. Kat ipatawid min dahito old house kan lote kan ka. Taiso ti pakalaglagi pam kan ni mama. Nagdesisyon kami nga ija Amerikan ti pagtalinagdan mi. Ma'am Sol, Sapay la kumata aywanan kan kailalaam dahito asanikwa. Nga imbati mi kan ka, Samantha. ikarik, ma'am. Wen, kat agyaman akmanen. Agyaman akunay kada kayo. Kumusta ti Rignam lakay? Sutak bagay kan talaga saan ko maimas ti mga Malalalag pa imbag ka lakay. Pilitom ati mangan. Sapay awan ti kwartata tapno mapanta ko maagpa-check up. nakasaum ka din ang itubig. Baka dapat mas maibigay na kang pa-check up ka. Di da masungsungbatan ti awag ko kung text ko. Ay, busy na siguro. Ayan mo, gabo na yan. Nadaman lang text no umawag la kumamay. Mapanak pala ang bumulod ka ni Mari Silvia. Tayo so ti pagpa-check up mo lakay. Bayadan tantumot laeng no makapawit dagiti duwa nga anak ta iti kwarta. Hello anak. Ay na nakaroon na iti uyak ni tatang yo. Saan mo't nga imimbag idi pa-check up ko. Kasapula na ma-confine ka now. Kung nati doktor tani nakapsaw ti bagina ta saan makapangan. Kanayong mutlatan, ano umawag kayo? Kasapulan ti kwarta. Nauma kaming kinimana, akanayon la kwarta ti dawatan nyo, tunggal umawag kayo. Ay anak ko, nakapsut kami mutin ken ni tatang yo. Saan kami na makatrabaho akas laidi. Basit laeng mo ti maalala mi a pensyon mi iti senyor. Ang damotin bukod mi a pamilya nanang. Aduma ti pagkasapulan mi ti kwarta. Ay, amok aday ta anak ko. Hanggang awam mo nga rod sa bale a pagkamangan mi. No saan ada kayo nga anak mi. Sige. Di ka sangitan. Agipaw itak iti kwartayo. Ta ipakonfine nyo ni tatang. Agpanayon kayo kinimanang, nukurang. Nagalaam nga iti kwarta bakit? Ay na, nang tidmat dya inaudi nga anak ta iti paggastos mo lakay. Ang kurang samot ta ado ti aga sa masapul agatangin.
Ala, awagan man di inauna nga anak tatasak ti makisarita. Di datamot siguro baybayan na kita anak ta. Hello, anak. Napay ngay mawag kayo, tatang. Ay, ibagayo no niya, di bagayo. Tani, adupay das asikas work. Busy kita. Anak, ada ak di ospital. Kasapulan mi, iti inayo ti kwarta paggatang iti agas. Kindato mapay ang kasapulan mi. Di mo't pinawitan na kayo ni ading ko. Kurang mat anak ko. Pasensya ka na. Ngam agpanayon kami ko ma. Nga paimot nga minasaan nyo ngayon alwadan ti salon at yo. Amo yung mat nga dan pamilya mi. Pangaas yung mata. Tasaan kayo nga agbali na padagsan iti biyag mi. Saan kumit anagayatan ti kastoy ang mapaspasamak kanyak? Una yan ti kasta pa nagsasaom anak ko. Sige, sige, sige. Agi patuluda kiti kwarta. Una yan dagiti anak tabakit. Inkarigatan ta ida a pinagada. Ngam, una yan. Tay bagada pa yan a panagsenta iti biyagda. Nagsakit na panunutan. Akabailandang isawang tikas na kadata naganak na. Ay, nagpaisuday talaga eh. Kasalutan nga ta ita. Nakapsutan. Kat saan taan ang makatrabaho di tanon. Ay, nakaay-ay-ay ti kastoy akasasaad ta. Lakay. Congrats, friend. Talaga balig iti soft opening da ito'y maikatlong nga shop mo. Agyaman nak, Joey. Dakla tulong ti kurso tayo iti panang ipataray ko iti da iti basit a negosyo. Kan syempre, nalaing ka general manager ko. Agyaman nak. Napakumbaba ka unay, friend. Anya basit nga bagbagam. Talo ti shop mo. Dakal una ti panagyaman ko kanya Apo Diyos. Taimpain na nga instrumento ni Ma'am Sol. Tapno maragpat ko ti arapaap ko. Way nga rod, friend. Kat apresyar kla unay tar aramidem. Makatultulong ka kalagi ti estudyante. Gapu iti panag-hire mo katakwana kas part-timers. Kaya't kumat asubadan ti kinaimbag dagiti amo. Babaan ti panang tulong kumat iti sa balya tao. Sapay ko nga. Tanagbaligi da iti biyag. Kat isong mataramidan da iti masakbayan. Wen ayun gayam. Matuloy ka kadi ama pa nagpasyar kada antim inton biga? Wen friend, sarong karaktan ti kan uncle. Kaya't ko ida sorpresaan. Auntie Irma! Adda kayo kadi! Awan sa amot tao, friend. Nakululima eh. Auntie! Uncle! Naimbag nga oras yung auntie. Siyak dito ni Samantha. Tika na kanyo. Ay na, Samantha. Ay na, si kamo gayam na ita anak ko. Tunyo, lakay! At ni Samantha! Ay na, si kagayam tayo ta Samantha. Kaanakan, agyaman kami. Nakapasyar ka. Uwan, uncle. Pasensya kayon. No itaakla makapasyar dito eh. Anya tinapasama kada kayo, auntie. Uncle. Ape nagkutong kayo umutan. Ay na, kaanakan aya. Nabaybayan mitibagi may. Tanakapsot kami. Hindi kami makatalon iti pagbiag may. Kanayon kami pa yan, masakit. Anya? Ay, iso nga'y mayak talaan kayon, auntie. Uncle, andang aming pinaaramid ko abalay iti abay ti balay ko. Kat para kada kayo dayjay. Ison ti pag naadan nyo.
Tani, awan ka balayo dito eh. Ay, Kan may sa nakapsot kayon. ay na. Mapain kami unay ka. Sapay ko ba? Tamapakawan na kami itin sa usawang may nagkasabulang ka. Kana-kanaya. Naibag ti pa nagpuspusom. Samanta, balasag ko. Uray saan da ka sinuportaan iti panagadal mo. Kati da kamlat ka nalipatan. Awan kanyak tay Jayan, auntie. Uncle, amok mo't amarigatan kayo, idi. Gaputagi sa eskwela mo't dagiti kakasinsin ko. Ala, agsagana kayon. Isagana yung dagiti gargaret yo. Tagawid tayon iti baro abalayo. Ay nak, nagpintaas na ito'y balay nga impaaramid mo para kada kami, kanakan. Ay nak, yaman kami unay. Aslasaan kami amay karingagyan dito'y abalay. Huwag nga road ka na kan. Nagyaman kami unay. Awanan yaman na. Da kayon tiimbilang ko adatakkel ko. Iso rumbang lang nga sagutan kayo itinanamaya pa nagbiag. Itata pinaraburan nakti Diyos iti ado a bendisyon. Ay, si kapay kit dingawan na ganak na. Ti addaan na imbagan ako, manak ko. Kan nabalig ti biyag mo. Tagiti kasinsin mo. Tida kampay malagi, papasyaran. Bukod may nga anak kat aring na inkula sa ida kamen. Ala, makamiris ng tumatlangan ti. Di bale, tada ka mang taripato kada kayo. Akas iti pa ng taripato yung kanyak, idi ubingak pa. Kaslaak nga lumnad itibain ko kinisamanta bakit? Uwen garot lakay. Saan ta sinuportaran iti panagiskwela na iti koleyo. Iswa napilitan na simrek akas katulong. Malagip kong arod bakit? Ado ngagkakasakit nga sarita tin sa usawang taydigan kwa na. Naimbag ta saan nga nagimula iti sakit tinakam. No ar-arigan, ado tinagkurangan takas makuna nga maikadua nga naganak na. Ay, agyaman ta iti Diyos lakay. Ta nasingpag ti kaanakan ta. Ay, talaga apagulidanan nga ubeng. Agpaisulaunay tako ng bakat. Naimbag ti panagpuspuso na. Naragsa ka Paskuhayo, tata. Ha? Ay na! Hindi kayo magayaman na ka! Ay! Irma, bakit? Umay ka! Anda na gitan na ka! Ay, danak ko! Opo, imbag ta nakaawid kayo itaapas ko Naragsa ka Paskuhayo, nanay. Merry Christmas, Nang Tang. Ay na, kastamot ka na kayo, anak ko. Ala, sumra kayo pa Pasensya kayong tang, nang. Noita kami lang nga nagpakita. Pakawanin da kami tinagkurangan ming anak nyo. Manipo dita, kanayon kami nga pumasyar kada kayo. Tagpatakdir kami tinegosyo mi diti lugar tayo. Agyaman kami kini Samanta, ta inikanda kami iti pagpuunan mi. Ay, kastaya anak ko. Ay, nasayaan ka ron Anda kayo nagkayaman manang. Manong. Ay, wala din ko. Naragsa ka Paskuang. Agyaman kami, titulong mo kada kami. Awanan yaman na manong. May sa tayo a pamilya. Isa rumbang laada tayo tagtitinulong.
Agyaman kami unay sa manta, anak ko. Ay na, naragsak ti Pasko ami itakan ni tatang yaw, ta kumplito tayaw. Ay huwain anak ka. Agyaman kami unay kan kasamanta. Dapat tinagiti ka kasinsin mo ka. Tinulungan kami na. Awan na naman na, Uncle. Asino pa'y kumatagtitinulong no saan ada tayo? Naragsak ka Pasko tayo amin. Merry Christmas! Biyag. Di tao. Kurang ko pa iti. Arak. Bukbukan pa iti basok, Jerry. Jinky, nabartakan. Gusto ko man. Itulog ka na di balayo. Arak pa'y. Kaya't ko taglaman si ti Arak. Kaya't ko tagpapas nga ginom. Isa please, pagbigyan ako ma, Jerry. Agawit takit din. Itulog ka na di balayo. Asan? Diyak kaya't agawid. Maturog ka kay Jebalayo, Jerry. Sikati kaya't ko makadua. Ha? Kaya't ka di sa unday ta. Ngay ayatin nakmat, Jinky. Aklong na nakadin. Sana na masapula baliksag na ita, Jerry. Basta agawid tan ni Jebalayo. Good morning, Jinky. Ayat oras, Sir Jerry. Alas 9 ni Tiagsapa. Sorry, Jinky. Jak nagawidan ti bagik iti rabi. Ada na pasamak iti nagbagatan ta. Pakawanin na kuma. Awan rumba nga kidawam iti pamakawan, Jerry. Ngamin, nagayatan ta adwa day jay. Kasanan, datang rodan? Agayan ayatan, Jinky? Katuan anya pa'y kuma. Agyaman na ka. Ikarik, di kanto paldangan. Si kanto lang ti babae nga ayatak. Agyamanak, Jerry. Kat sapay ko mangaron, tamatak daramday ta akaring kanyak. Takdarak, babaan iti panangi kasar ko kan ka. Agkasarta ko man. Saan pa'y laang? Diyak pa'y nakasagana ang makiasawa. Nagturugam ka di rabi Jinky. Ije balay da Jerry, manang. Anya? Naimbag nga oras mo, Krisa. Nabartag nga ni Jinky iti rabi. Kunak nga itulod ko dito balayo, ngam di na kayat. Iso pinaturog ko na iti balay. Ala, sumrakan. Ala, sumrag ka pa'y, Jerry. Tagmerienda ka pa'y. Sige, honey. Sikati makaan mo. No kasta, inaklon mo ni Jerry, Jinky? Wan, manang. Sigurado ka? Ana ibawing mo adagos iti sabali ti Riknam, iti ex-boyfriend mo? Kasinsina yung lang iti nobyo ma. Basta dahi titiam mo ka pamuspusan, manang. Tapno makalipatak. Anyat kahit mo asawan. Di mo ko na panakip butas mo lang ni Jerry. Saan mo't? Adamot pa nagayat ko kankwana, manang. Iso nga ron ngay naklon ko, tay ayatak mo. Ala, sapay ko mga rod. Tada kayon ti talaga nga agkagasat, Jinky. Makinobyo ka manen? Intun madamdama. Agsangit kan tumanen, Jinky. Saan siguron, mama? Namin, nasingpot ni Jerry. Sana playboy day jay. Dahita nga minti madikan kakad. Naglaka ka nga agtinag iti lalaki. No adagarem ken ka, aklo na madagos. Adi mo pa'y amuan ti husto nga ugali na. Mama, nasingpot ni Jerry. Awan makunakan kwa na. Sana playboy. Napudno kanyak tinobyo. Alang rod, sapay ko ma.
Tasan kan tumanen nga agsangit, Jinky. Nakasukat ka mo, Jinky. Papanamanan. Rumor kami kadag iti barkadak manang. Agpuyat ka manan. Intun kwan, di ka manan makastrek iti trabaho. Sana bale. Nasingput ti boss ko. Maawatan nakdayjay. Basta ibagak ama di ti bagbagi. Sardi nga man, ti kasta nga aramid mo, Jinky. Kanayon ti nightlife mo. Dahita ti pagalistuam. At dan nobyom. Isong agtalnakan. Makiasawa ka langan, may mayat pa eh. Manjak, agpapasak pa nga agbalasang manang. Ay na, bumakit ka na balasang. Iso ang makiasawa kakit din. 25 ko laang manang. Si kakit di ati makiasawan. Awan iti panunot ko dayta. Si kalat tan ti makiasawa. Ta makibingay aktun ka dagiti agbalin nga anak mo. Anya? Naimbag nga orasyon, Ana. Adda ka din ni Jinky? Ha? Apay. Di na imbagay, tirurwar na. Rimwarda, kadagiti barkada na. Ha? Di na matimbaga. Ay, o na yun day dyan nga anak ko. Maalala, sumre ka pa iho. Sana nga na. Baliwak tulangan ti sumarungkar. Nene, Jinky. Apay nga magpakwar ka. Masikugak manang. Anya? Asino ti ama ti sikog mo? Ni Jerry asino pa'y kuma? Anya? Ay, no kasangarod. Ayabam tinobyom dito'y balay. Tapag sasaritaan tayon ti kalay sayo. Saan? Diyak kaya ti makikasar manang. Diyak pa'y kaya ti maitali. Anya? Katni, masikog ka niya. Uray narigat nga minti makikasaradagos. Narigat agdadarasudos manang. Kasta ti saom, ngam di mo pinanunot ti ibunga ti inaramid mo. Nagpasikog ka, dagos? Kat di ka gayam desidido ang makiasawa? Jakmat nga min among agbunga ti pan nakailawan mi ni Jerry manang. Nini, anya klase ti pa nagrasarasun day ta, Jinky? Sana bale. Di nakmat siguro itarayan ni Jerry. Di na pagtalikodan ti responsibilidad na kanyak. Addan tugayan man anak ta, Jinky. Agkasarta nga ro din Pasensya kan Jerry ha. Ngamawan pa'y plano ka makikasar. Anya? Masikog ka na ni. Masapol atak direkti pa nagsikog mon. Diyak pa'y nakasagana makiasawa. Isa please, di na ko mapilitan. Kasano nga ro din ti sikog na? Kat anak talata Ipas ngay kunto. Kat taripatuan ta adwa, Jerry. Krisa, napanan manan jay adim. Ay na, rimwar manan Natangke na talaga ti ulo da jay kapsat ko. Masikog lang nga ro din, ngam kanayon pa'y larumwar. Ayan yan jay kapsat mo. Awanan. Naibarkada nga minin. Ay na, sigo da kas jay na, mama. Iso nabayag, santo nakagraduar. Takanayon nga agsardeng. Takasanumit ngamin, barkadista. Nailasagnan sa tikas jay nga aramid na. Ay, kasanugatan. Masikugan jay adim. Ngam dinamot kaya at tipa ikasar ka ni Jerry. Wen nga rod, mama. Natangke na talaga ti ulo na. Uray kasano ti panang pilit ko. Talaga adi na kayat, mama. Ay, maistresak mo ti dayjay akabsat mo, Krisa. Babae, timpas ngay mo, ading ko. Alala na, pasusuan tani, mabisinsan. Nagsakit mo tagpagatas. Basit tirong waragatas kanyak mana. Ano ading ko? Kaya't mo nga ro, mabisinan ti anak mo. Pagkatasan tayon iti bote. Ay saan? Kakaisuna nga at dagro aragatas ken ka. Di mo kayat? Yimot mo ti gatas ti anak mo. Di ka lamaas siya ni ti anak mo. Nagsakit nga rod manang. Ay katanusam Aganak-anak ka kalpasan na agarte-arte ka. Ala, paggatasa mo to'y anak mo.
Nakapas nga yung ginubyam, Jerry. Kaya maapaya di mo pa ilay kasar. Namin na doon adaras ngayon bagak daytakan ko na papa. Ang hindi na pa'y matkayat. Anya? Apay nga eh. Jack man na mo papa. Ket, anya plano yo? Di kayo pa ilagdan na? Daytang rod ti plano papa. Yawid kung tundag ito aginak dito balay. Hala, Jerry. Sikan ti makaammo kadagiti agina. Anusam ti anak ko. Tanatangkan ti ulo na no datuma. Wala na. Amok day ta agalad ni Jinky. Nasaya at nga rod no kasta. Baring agtalnan, ta adaitan anak yo. Sabay ko ma, ta idyan nandag iti barkada na. Kanayon kumatkit di abagbagaan ti anak yun na. Barang agbalbaliwan na. Kat ikatan na nagiti bisyo na. Di ka nagtrabaho. Tap mo maipamaysan ti atensyon mo ti anak ta, Jinky. Siyak ti manggad para iti pagbiag tayo. Ay, sapay sa anak ka na iruam agtagibalay. Kan agaw awiri ti ubing, Jerry. Iruam mo itan, taddan anak ta. Kasapulan na ka ni baby. Makaburing tagtali na aditi balay. Mairuam kan to. Sana bale, tanawan trabaho. Tulungan ka ang mga awir iti anak ta. Kunak nga agsubliak iti sigod na trabaho ngam nagsaramot ng ti kumpanya. Saan nga minan ang masapol nga agtrabaho ka, Jinky? Maburi nga ka talagang diti balay. Iso a please. Tangay nakatanggada kon. Palubusan na ko mga agabroad. Anya? Kasanon ti anak ta no umadayo kan? Katada ka mata mga iwan kan kwa na. May mayat ngamin no ijay abroad ti pagtrabahwak. Ngamin dakdakil ti sweldo ijay. Makaurno nga kadagos. Kabailak na ipaay amin na kasapulan nyo iti anak ta. Iso asaanan ang masapol nga umadayo ka. Ay ayatan na ka di wano saan. Siyempre, ay ayatan ka. No kasta nga ron, palubusan na kiti kayat kong aramidan. Di naklapdan. Apay nga umadayo ket basit pa ila ti anak yo. Ken uray saan nga agtrabaho ni Jinky. Saan nga agrigat iti sidong mo anak ko. Jakayat nga agapa kami iti asawa. Iso ang palubusak iti kayat ng aramidan, papa. Sana nasaya at apampanuynuyam ni Jinky anak ko. Amin sa matakid dawon na kan kakat ipaay mo. Awan sapay na puutak a pinaay mo ti asawam. Ay ayatak namin ni Jinky, papa. Jakayat agumura kanyak. Una, nga magruam tikas jingar aramidin na. Baybayan tayo na. Tadyak kayat nga dasaan mi apagkin na awatan. Ket, kasano nga rod ang ti apo ko? Adamat trabahom. Kasano nga rod ang maasikasom? Ipan mo, iti ayanda katugangam? Saan, papa? Agtali na dito'y balay ti anak mi. Mga laak iti mga awir kini baby. No panawam ti anak mo. Yag mo nga rod dito'y balay ti apo ko. Tada kami ti mga awir ken ko ana. Uri kayat ko ayag ti anak ko dito'y mama. Ngam sana kayat ni Jerry. Anya? Iso ka nun ti mga waawirita anak mi. Nawamot kit di problema iti dayta. Tamo ka na singpot ni Jerry. Ang kasanon ti trabaho na. Bayan yun na nga iso tag problema iti dayta mama. Nalakalaang ti panang ipamuspusan na iti dayta. Mama, rumwar tayo. Tentay sa rungkaran ti kaanak ka. Sikan sa latan ti mapani ha. Nasakit manen ti sikit ko. Masaduta karumwar. Ay, sige nga rod tani. Italaang manin nga man trabaho. Iswa pa syarik ni baby, ije balay da cherry. Naimbag nga oras mo, Jerry. Umay ko man sa rungkaran ti kaanak ka. Nasaya tayong may ka, Krisa. Ha? Nay, abay nga sangsangit ka. Apay, ada ka di sana nasayata na pasama ka ni baby? Saan? Nasaya ka sa saan ni baby. Ala, sumre ka pa eh. Abay nga sangsangit
Kalkalpas bilang amin na nagsarita iti cellphone kini Jinky. Sininaan na kung tikabsat mo, Chris. Anya? Taapay ka no? Diyan mo. Basta timbaga na larason. Kat saan na ka dun nga ayayaten. Anya? Pangasim, tulungan na ka mga ayaw iti kabsat mo. Diyak kaya ta sinaanak. Nangruna kitaddan anak mi. Kasano kami langan. Ala-ala labay takasaritak to trikabsat ko. Awan nga rod pa nagayat ko kankwanan manang. Anyat maramidak ngay. Bunga la siguro ti bartak ko day idi. Iso anak relasyon na kankwana. Tinakdarak lang iti kalabas. Tadakit nga rodan anak mi. Wan, aklunat. Inayat kumot ni Jerry. Ngam, napunas mo tan nadagos day tarik na kankwana manang. Daytan ti kanayon nga ibagami kan ni mamaken ka. Darasulus ka nga nga desisyon. Angam, ibagaman ti pud no arason Jinky. Adda ka di manan kabarbaro ano biyong di tabrot. Ibagak day to'y kan kamanang. Ngam di mo ibagbagak ka ni Jerry ha. Nagsinublian kami ni itisigod na nobyo. Anya? Kastalaan ti kalakanaken ka? Ti panangsukat mo iti ama, ti anak mo? Manang, masayayat at tisigod na nobyo. Ken? Kesa nun ti anak mo? Diyak mo't pagtalikodan ti pagrabang ti anak ko. Kan anak ko latamot ni baby. Diyak baybayan. Diyak kamukan ka! O sige! Bye! Krisa, anyat ko na di kabsat mo. Papaya makasangsangit ka. Makapasurun da di akabsat ko, mama. Di na maasyan ka dagiti agama. Nangrunay di anak na. Ay, isugayam asininaan na ni Jerry. Ta nagsinublyandan iti sigod a nobyo na. Anya? Awan konsensya da di babae. Masya na ka ni Jerry. Takas tao na ya pa nagsangsangit na. Hindi na pa na kay balayda, mama. Ay, hanyang ay. Awan maaramidan ta, iha. Desisyon ti kabsat mo da ita. Amumat ti ugali jay adim. Noan niya ti pangedeng na. Isulatan. Ne, Krisa, si Kagayam. Sumra ka Kamusta ni baby, Jerry? Ay, agurigur nga rod. Iso ajak simrat iti trabaho. Ako marayo no rumwarat. Ay, kasta ka di. Alam ka, asim at tika anak ka. Impa-check up mo ka din? Rubuatak pa lang, tarumwar kami. Mapan kami iti doktor ita. O sige, kuyugan kayon. Awan ka di trabaho mita? Awan, day off ko ita. Ala, kuyugan kayon. Agyaman na, Krisa. Alaman nga rod. Tani, kasapulak ti kadwa. Masakit nga ni Papa. Awan mga sikasukon ko na no ikuyog ko ti yaya ti anak ko. Oh, isanan baby ha. Anyat kayat mo ayan ako. Isunan wan. Sublatan ka namang isala iti anak ko, Krisa. Oh, sige man. Oh, ato. Anak ko. Nabanugin ni Anton ang mga sarisala kan ka. Di namat kaya. Ala. Di mo pilitin no di na kayat, Jerry. Bayam asyak ti mangisala ken ni baby. Okay akla, Sanak pa yan nabanog. Alala, iturog mo kit din. Tanapuyatan kay di rabii. San? Doa tamang taripato ko ni baby. Kaduan ka. Hello, iha. Ayan mon. Rabiin. Jack pa'y lagawid, mama. Sangitanak namin ni baby. Di na kaya tapanawak. Anya? Sige. Sa pagtularan ng tiagawid na bigat, mama. Oh, sige. Sikati makaamo, iha. Asikaswam nga ron ti apo ko, tane. Jakmut makaumay dita. Nasakit man ang tisikat ko. Sapay ko mataging bagan ni baby. Uwin, mama. Adamot kit di agas nan. Tain pa check up min ni baby. Oh, sige nga ron, iha. Ano, samti ka anak ka, muan? Sige.
Bye! Kasla kano lang edi maladagan ni Angel niya. Ita, talo titawenan. Dandani nag-eskwelahan. Wan nga rod. Kat agyaman ako una ititulong mo Chris. Sikan bilang ni Angel nga inan. Ta si kamat ti kanayon makita kan makadan na. Ay, masya anak ngamin iti ka anak kak Jerry. Ngamin, manipod na kiasawan ni Jinky ti sigod a nobyo na. Sa ano na nagparparik na. Kat tinipat na pa yun ti ultimo anak na. Wan nga rod. Ang mala. Ditan lagi pang tikapsat mo. Sana bale, tada ka mo tin akasukat na. Ha? Diya ko nagpalpalikaw pa Krisa. Nabayagan na kaya't kung ipod mo dayto Angin, mauna anak itibain. Sapay ko tadi nakguraan. No ibagak nga, ay-ayatan ka. Jerry? Nakasingsingpat ka. Ket natin nagtiriknakkan ka. Gapo iti dayta agalat mo. Sapay ko tama ikariakkan ka. Jerry? Awan dakes na no agaram ni Jerry kan ka iha. Ken adadapay nga awan dakes na no akludam. Ha? Awan makunak ka ni Jerry. Nasaya at alalaki. Bayat ngamin ti panaglabas ti aldaw. Mapanpaneknekak no kasano ti kinasingpet ni Jerry. Aklunek, mama. Sana narigat nga ayatin ni Jerry. Iso nga, adamat panagayat ko kankwana. Oh, anya pa ilang nga rin ti araramidam iha. Aklo namun taag kasar kayo kit din. Agyaman tayo naklon na kong Krisa. Ditan ibaybayag ti panagsimpata. Agkasarta ko man. Noan niya ti pangideng mo. Iso ti masurot, Jerry. Nakaragragsakak. Jack nga mininamnama nga aklunan nak. Jack ni namnama dahil pasamak, Jerry. Iso analabit. Talaga siguro adata tinaikari para ititunggal maysa. Wen, pacheck unay dayta. Sikati talagang intid ti Diyos para kanyak. Oh, apay. Sino ti mawawag kin ka, Jerry? Ni Jinky. Anya? Kanayon ka di nga umawag kin ka ti kapsat ko. Italaang manan nga umawag kalpasan ti mano atawan. Sige, sumbatam. Amangan no kumustain na laing ti anak yun.